Na Gospodarski zbornici Slovenije je 10. in 11. aprila 2017 potekala mednarodna konferenca uporabo odpadkov kot sekundarnih surovin, ki jo je pripravila GZS, Služba za varstvo okolja v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije in EIT Raw Materials. Predstavljene so bile aktivnosti v podporo krožnemu gospodarstvu ter priložnosti in izzivi, ki jih le-ta predstavlja za industrijo s poudarkom na industrijski simbiozi. Industrijska simbioza v ožjem pomenu je sodelovanje dveh ali več industrijskih partnerjev s tem, da odpadki enega postanejo vhodni materiali drugega. V širšem pomenu je to sodelovanje, kjer si delijo vire, surovine, energijo, storitve, tehnologije. In v bistvu skupno vsem tem procesom je, da imajo vsi od tega ne samo okoljske koristi, ampak tudi poslovne in gospodarske koristi, ker drugače industrijske simbioze ni. Industrijska simbioza v širšem pomenu besede tudi prinaša priložnosti za nove poslovne storitve, za inovativnost in tudi za razvoj kompetenc. Bi pa rekla, da industrijska simbioza ni novost, ker že prvi zakon o ravnanju z odpadkom v Sloveniji je govoril, da je ravnanje z odpadkom vračanje odpadkov v proizvodne procese in naravna presnavljanja. Tako da v bistvu je star zapis v prvem zakonu iz 1978. leta podpiral industrijsko simbiozo. Gospodarska zbornica v bistvu že vrsto let podpira procese, ki spodbujajo industrijsko simbiozo. Tako smo v začetku 90. let imeli komisijo za odpadke pri Gospodarski zbornici, nato smo imeli borzo odpadkov. Zatem smo sodelovali v projektu Rebirth iz programa Life Plus, ki je v bistvu bil namenjen promociji uporabe industrijskih in gradbenih odpadkov v cestogradnji. Zdaj imamo kar nekaj aktivnosti, ki bodo nadalje podpirale uporabo odpadkov na koristen način. Med drugim imamo Interreg projekt Moveko, ki govori v bistvu o koristni uporabi odpadkov, tako da v bistvu o odpadku razmišljamo že pri njegovi zasnovi. Sodelujemo z Ministrstvom za prenos znanja fundacije Ellen MacArthur na srednja in mala podjetja, kjer je v bistvu tudi glavna tema krožno gospodarstvo, in ne nazadnje sodelujemo tudi v strateško-razvojno-inovacijskih partnerstvih, tako da smo zelo aktivni. Kako ocenjujete situacijo glede krožnega gospodarstva v Sloveniji? V tehničnem smislu smo optimistični. Rutinsko se že reciklirajo številni industrijski in gradbeni odpadki, kot so recimo jeklarske žlindre, gradbene ruševine, komunalni mulji, različni drugi industrijski odpadki. Delamo tudi raziskave na tistih materialih, ki so težji za recikliranje. Poleg tega se raziskuje tudi možnost uporabe teh nekaterih potencialnih odpadkov za nekatere bolj zahtevne aplikacije, kot so recimo uporaba v betonih ali pa uporaba v nevezanih nosilnih plasteh v cestogradnji. So pa tudi težave. Težave so predvsem na zakonodajnem področju. Tu imamo v mislih predvsem to, da nimamo noveliranih tehničnih specifikacij za te materiale, da nimamo primernih kriterijev za uporabo oziroma za vrednotenje okoljskega vpliva teh materialov. Potrebno bi bilo tudi na nek način novelirati uredbo o zelenem javnem naročanju in upoštevati reciklirane materiale. Predvsem pa je problem v laični javnosti. Številni ljudje še vedno mislijo, da so to odpadki, ki jih odlagamo na njihovo dvorišče in ne dragocene surovine. Tu bi bila potrebna mogoče večja transparentnost in večje osveščanje ljudi o tem, kaj so ti materiali, kako se vgrajujejo in kakšne so koristi
od tega za celotno skupnost. What is EIT Raw Materials role with regard to national and regional innovations and economies in general? I would say that, of course, we are a pan-European organization, but we have these regional hubs where we try to use the local ecosystems of the raw materials industry, so the local partners and the local needs, because they can be quite different in different regions in Europe. So we have a particular obligation to work in what we call the RIS region, so the regional innovation regions, and this is, for instance, Eastern and Southeastern Europe. So we have a high priority area working in Eastern and Southeastern Europe, where we're trying to make additional activities compared to what we do elsewhere in Europe, more networking activities and outreaching activities to try to create a knowledge about our KIC, but also to attract people into our partnership and attract people who can benefit from the partnership, because we also have the opportunity to support startups and SMEs locally, also if they're not members of our partnership. The Knowledge and Innovation Community, or the KIC as we call it, is a partnership. So it's a partnership of more than 100 partners, and the very important thing is that we have partners from what we call the three sides of the knowledge triangle, so from education, from research and from industry. And the idea is that because we are working together within that triangle and integrating the knowledge in all of the partnership, then we can create new innovation.